Yan niya tinibayan kita ng Allah subhanahu wa ta'ala sa dunia na ini subuh yan kita no so kasiapa tanus angkainya 5 timan kaan mapia akita di uditano kapaguyod an mapia akita di uditano kapagagama an mapia akita di uditano kapagingad na gutsuditano kapakapentapang aso kabina sa ini na kiabina sa agama na so kabina sa lima ini na gitod ni kiabina sa di kapagingad na gitod ni kiabina sa mga oripon Allah subhanahu wa ta'ala na sa tao ama binasa sukaw yaguyag yan na tumusok kapatay adi sukaw yaguyag sa tao ama kasilay o hadaf ay ini adinuno Allah subhanahu wa ta'ala na tumuunso di dalam ulo pa adi suliyawan yan giyanan so agama ikadua na so ginawa ikatalo na so pamikiran akal ikapat naso bangsa ikalima naso kamot ay pagpagalan ay apagisya po Allah subhanahu wa ta'ala akyat sa babansa kini patuloy ko jihad si kuduang barang jihad naso agama agama Islam ay siyapan tanong ko agama Islam na dua paganero na sa mga sarong tanong nini patulan kita Allah subhanahu wa ta'ala sa pagi pelajaran ipalagatan sa mga rubutan sa mga balatan para kumasiapatan ko ng Allah subhanahu wa ta'ala ipalagatan sa mga ginawatan para kumasiapatan ko mga nerpa at tindigan tanong niya pamayan dengan tanong ko ng Allah subhanahu wa ta'ala ikadua siapatan tanong ko ng Allah subhanahu wa ta'ala na sumanataw akong binasa ko agama Allah subhanahu wa ta'ala mukit ko mga syubuhat na sa mga syahwat mukit ko magpamakasilayan ang kupanduan mo Allah mukit ko magpamakasilayan ang kumanaman ang katir mo Allah sa lagi dukyang ganito ng mga Yahudi kumiyang natin nagyan ang ibituan mo Allah subhanahu wa ta'ala sa malagang jihad so kasiyapat ko agama sa atin ng mga tao para binasa kung binasa niya sutin ko panduan mo Allah kung binasa niya sutin ko panduan mo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay katur Allah wajahidhum bihi jihadan kabira pakin jihad kakiran sa malagang jihad so pakin jihad sa kapagpagalan mo bilang asya putok mo agama Allah siya putok mo sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na bituan mo Allah sa malagang jihad jihad na mga pamilya ay pagkatan mo Rasulullah na tabagtan mo ipagkatan mo Rasulullah na tanong ipagkatan mo Rasulullah na tanong siya putok mo sunnah Allah subhanahu wa ta'ala giyan ipiyat pwede mo kita mo Allah subhanahu wa ta'ala sabi niya gawin yun sarap aso Ibn Taymiyyah rahimahullah may kabasan yan الرد على أهل البدع مجاهد ستما بقر يدني سكنوا كمان كما أتوا قليل المتصدرها مجاهد نعم بقر دم كمان الله سكي قليل مجاهد ستوا قليل منكم كلا لك سمنا تبقى كلا لك مرضوك تبقى بسكا كلا لك نوتي ورنا تسنك يديك مرتبط قدم الله سبحانه وتعالى كما قالوا محمد ay katero o mga sala na sa timanggo bid'a ami sa parat sa timanggo bigyan na bid'a amang pagkalalag at kababalan nila na tulungan namin adi sa mga patamo sa santa ko Allah at sa sarang Allah pagsalitan ng Allah subhanahu wa ta'ala giyan niya pa niya na kayo mag-iprama sa mga ng Allah subhanahu wa ta'ala na yan niya siya pinaro ay niya siya pinaro sa mga mapagsama na sa Muslim ay niya siya pinaro sa mga pagkapunod na pagkawa na upama ka ayaw ipagpag ka sa ipagpagpag ng Allah subhanahu wa ta'ala na din kinatawa kung binasagwag ng Allah na ayaw niya siya pinaro sa Quran ayaw niya siya pinaro sa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayaw niya siya pinaro sa hukum Allah subhanahu wa ta'ala Nagyan na nagamo Allah subhanahu wa ta'ala nagyan ang bibigay na tarong sa inyo din. Aw daagaan na dapat ang fitulan ni. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dada man sa ikakadin. Dada man tani ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dada sa akin pa ni kita Allah subhanahu wa ta'ala sa inyo dunia. Ino ta nagyan na nagamo niya. Naubitan mo siya pa nang niya kasulat ang gabinatan. Nakabuyan ni titwa biniyatan. Ikadua siyapan. Nasubi na mo.
Suruh Allah Subhanahu wa taala sa kasih bagaimana pergi gunung yang tertawa pun menjadi bagaimana. Saya tidak tahu kalau kami ngomong saya Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak tahu tadi kuliah ini bagaimana Allah. Kemudian kita jodoh. Nah kedua lagi jalan akan nafs. Siapa sungguhnya malam yang pada dia yang sungguhnya mata muslim. Mata Allah. Kasih kita ini saya punya. Maka Allah bisa katakan tu sangat tahu. Katakan tu guru sangat tahu muslim. Lagi yang gini apa memenuhan tanpa kata sisa dia mengingatkan tanpa kata yang dia selalu sangat tahu muslim. Sebab pokoknya untuk mereka masih kepemikiran itu tidak kepemikiran muslim. Tapi yang siapa Allah saya tak boleh mainan. Lagi aku pakai paling Allah Subhanahu wa taala Isa. Siapa kata ini dulu? Udah dia tidak mana dia sesat ada musliman Allah. Ayah ada naga musliman Allah mana pada dia syukur saya kami ini. Lima tu nak apa kata semua mana dia kalau ada begitu. Kia dan saya sudah lakukan. Nami yang ada kau yang ada bulu yang ini mana kali bulu. Yang ada yang semua mana pada dia orang muslim. Sama sampai dan sarga semua mana daripada suruh bisa tahu muslim. Api tiru Allah amanah yang terjadi ini dalam dunia. Baik kata Allah. Apa kesiapa Allah Subhanahu wa taala kesukaan kita? Soalnya akhirnya sama. Apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah mempermata binasa sakar. Dia ngajak kasih pasakan. Nah dia dalamnya importante sagali motivo da pagkisiap Allah Subhanahu wa taala. Ikaw patapagkisiap yan. Nasubangisa. Dimbinasaan mo dito makansay. Dimbinasaan. Sayaman ang lalat. Na bangsa. Panamanas mo ang pamangaruma. Kaandakan sa mulia tao. Ikalima. Nasukan mo kung nani sa nasiyapan. Dito'y sabak. Asa lima man kuma. Pupunan sa lima. Nagyan mo pagkisiapan ko ang kalpalikilan. Nagyan mo na pagkisiap Allah Subhanahu wa taala. Ang dami niyo ito. Nadama naman yung ada mong panggilan. Dapat yung ada mong akal. Dito sa mga asok pumuntangan. Nakalama pag-iwag sa mga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kada mo ni panggilan. Kung siya akala masalah. Kenapa papaliwag sa taluhan mo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pag mayroon lagi ng mga ito, daripada pati sa ikaw lagi ng mga tutulong. Daripada yung panggilan. Ikaw lagi ng mga pundan. Ang trending ka ng panggilan ang yan sa mga. Namun bila orang pemikiran sama dia suatu macam. Anda jika binasan dengan pemikiran anda, kita memilih dengan kukian untuk binatang. Kami memilih binatang, ini kata orang boleh perlu lalu. Namun bila sesuatu anda, nak kira kesalahan. Bukti siapa kamu mengatakan apa sah? Kali yang berjalan, ini dia yang berjalan. Dari pemikiran. Nah bukti siapa yang berjalan? Yudi sama sampai Allah Subhanahu wa taala. Namun permalu desa pemikiran kalian. Aku mau mengatakan. Namun orang sebab dia tidak sangat pemikiran kalian sekali ini desa. Dapat ni, uli kamu dan saya ini apa yang penting. Dapat ni kamu yang asal penting. Dapat kamu dia. Nah, lalu apa kamu yang salah? Lalu apa kamu yang salah pemikiran Allah Subhanahu wa taala dan haram Allah. Aina boleh beda dengan nanti yang haram yang lama apa kamu? Nanti hanya pada berdua. Bila kau rasa niat dulu, niat kapan kamu? Naik panjang kamu siang. Andi kaya kau. Nah tamat sampai kapan aku betul dengan pada dia. Nanti cuma kesepan dulu setan. Ada kesepan Allah Subhanahu wa taala. Bicara wal bainal khamr wal maisir sama-sama bayar. Itu sudah dia saja ada bohong. Nah masalah apa binasa siap masalah apa binasa umani dan orang apa binasa apa kali nah binasa dia yang ada dalam nakama santan sang ini memang dari patamu itu binasa tanah mesmo mengingatan itu binasa tanah menurut tatan itu binasa tanah sang ini matan ini semua kita masalah terubah ini semua kita masalah kita ini semua kita masalah ada sekarang kita tanah mesmo ini binasa. Dalam nama keputusan saya dulu di dalam pemasa. Nah cerita mau ngomong apa juga. Nah dapat ada yang dengan malah kamu dan kita bersila pakai lah. Sampai kamu masa kita.
Nasa kabilasaan ka. Kung pamikiran ko na, kalau dahil na inabilin ni Sandal Masrin, sudah ka gusto mga tao. So kabilasaan ka. Kung pamikiran ng mga kangunan na inabilin na sangka na sa mga Allah subhanahu wa ta'ala, nadalaman ka, at dawa ka sa pangilay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wala itong probihin ko nila tayo ka. Pagdala sa dalil. Sana mo ang pagkabila sa pamikiran na isa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Yang memperkabila kebesaran kalian ini kabila sa pamikiran kanan na kira na sabi. Api katain kamera. Amin ang magdanda. Apa ka man isip kita pumiyong yan. Tungkol ka sa mga kalupan sa bilawang yan. Naiman ko naman nakapal. Kita lupa nito sa siya sa mga nilpatan. Di talawali kayo sa Allah. Kaya sa kunan natin. Kaya sa kunan natin. Sumia ka na masakin ko na ano. Kaya sa kunan natin. Sumia ka na masakin. Amin ba rin siya tanong. Takot natin. Ayaw mo naman tayo sa akin. Ang gaman ay kapakasunod kita ng kapagagama. Niya inahitan mo. Niya pinapulungan mo na doon tayo pangarap na doon sa Allah subhanahu wa ta'ala. Di tayo manila sa sisangin niya daw mga laman ikatanong. Nanto nang inili tanong na mapia walian. Anto niya ko tanong na mali. Ambinasa. Datang na kasu. Sabat ko kadlas sa mga do. Kita ko pamagin sa panulong bago sa panulong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alam niya nililabhin na mga sa kulubok ni Nikulita. Bakit niya pinoma? Sumasa. Sutipo. Ay kalang tanong sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga nagtatanungin. Yang sukunanin. Sukambalan siya. Mali ang tanong po Allah. Bali ang tanong po Allah. Yan ang ikinagupiyatan sa hindi sa Pesa Lumalabaw. Wala itong probihin kung inagtahanong. Ay lagi natingin niya mga sikupan. Mga lagat. Pihak kahanan Allah. Matama ni matukan kita nukundun na tumatulak. Kung hariman kita nukinta pulakan niya kasihbo. Maka kapalan mo ang pagkabinasan yan. Ay tanong kung makan kasihbutan. Kaya nawag yan. Sa tanto malubay. So kalat tanong ko Allah subhanahu wa ta'ala. Tanto pula malubay sa pagkabinasan tanong ko Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kapalan niya pagkabinasan rin. Maka kapalan niya pagkabinasan sa mga kamudan kita. Natama naman ko ay tatanong sa kita pagkabinasan. Sekarang pergi lah. Sobrang asam yang itu. Sobrang asam yang itu. Tapi udah pergi mana? Bila kasih panik kita dah. Bini nasa muka kanan. Nak kira dah nasa balik. Kenapa kamu tak lihat baik? Aku mau besok lihat tayu bos. Kasih lihat tayu dah. Nyak segera 2000 pengambil nasa. Nah sekarang apa betul? Akan apa yang betul? Sama besok tolong. Tapi ini nasa muka kanan. Napapatay ni tanda makabila sa kasi. Namanya ito sa mga pagkalagan ng hindi tanaw pa. Pero hindi ang film niya. Pero hindi ang mga mataawdagan. Sabab sa kapatid niya mga Allah subhanahu wa ta'ala. Kalat niya sa Allah. Sa kamadali niya. Nagrabang niya kapatay. Kahit na piulo ka na sumpudin. Kahit na piulo ka na sa kamatid. Kahit na binila sa Rasulullah Allah subhanahu wa ta'ala. Napila ito sa pinagulang kasalungan mo. Sa katawag mapatay ka manusia na ibalasyan na kiyamurkan ka Allah, kiyarkanitan ka Allah, takak ko magpapasana ka jahilan. Na ipalapat ko ay nabiundukan na sa mga Allah. Ay nabiundukan na sa kamagin. Kapili na sana sa pamigilan ko pangapagtawag. Tumat ka ng Allah. Kenapa ibu itu yang na haram? Kenapa ayaw ko kapagkakatan na maging sa haram? Saan sa tawag sa haram? Na ayaw mo dahil kalumpukan sila dahil para sa jahannam. Bicara Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma lahmin nabat bi haramin fannaru awla bih. La tunasabu ayna idunawniyan na haram. Na ayaw dapat aka lumpukan niya na sa jahannam. Dahil tigo Nabi ada dito niya na dahil painutan na sa jahannam. Pangitan ko Allah subhanahu wa ta'ala. Taufiq ano yan? Masih yang tanong ini di bagaimana persiapan gula lagi kita kasih petang yang akan siapa tanong semua tanong datang kita kata dulu yang ini ekman oleh lagi nak laut ini lagi belum apa itu tanong pira ini kita tahu 5 bilang maaf kita berpakaian ini iya apa kamu nak mau na anto na ay berganti di sana kasih depan Allah subhanahu wa ta'ala anto na ay ipasang kasih depan Allah kasih maringannya saya kemudian mana di dalam ini yang kata lima mah oke semua bantu tanong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Okay ka naman, Pan. Jangan lupa lah. Alright. Yung